Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu andana bishirani khair bala ni kaundo mlio harumwaze sanata za dunia watukufu ngana bishirani siku wema wa khairi siku wa juma Mwenyezi toa za tabu riloni hizo hasunsi pia walobo nzero walobo nsiju Mwenyezi Mungu arisahilishe maisha hatu hasunsi pia kama wabenze. Kwa lelo nutsitamani nje vanu njeni nje haruma mada mbili bon yararu ngamjo complete babiza ndongo shazi leo muhimu haku mada mbili kwa ndizana misavana ngamjua okana hena mrugende droit ya hahe ajibanu yoneseze fikira zahe osoni mwako mori ama nilimjua okanga bujani buzi njibanu walobanu wa bon skwala juzi hunda jana tiparisa babiza intervention ikao geladimori ka mrujo uono kanduka la tsuwa katuwa bure hanungo awanungo roma hiyo ya bure mru hao ne sambabi za fikira zahe wakana juko jambe kada zalina lawe hanguro hawabana maudu watuno kana hundu mrubahe ulo harma kontro ya hahe ya mambio kana jao ganzoe lewe kaya yode haki ya hahe ya rongo na mna hiyo jeruka abo yode haki ya hatu kanga rongo za wakomori hasunsipia watukufu ngamono hama waruga jilatizo wakati haku iyo kana ngarisho wandu ngwabao kana vanuna mezi fulani alafu tukanda njene shere Zimbabwe kana vanu siwasaya rika harumwe mbana inu na wandu wenji wakarumwe mbana inu waja wakabuja warohe wakajumkinsha kawelewa ze piege waroha salam mwana mtukufu mari waja waroha baada waroha yabuelewa yokana unumla tswakati aunu namne kamra jitarma ajali ukaya mimi ngam aminukana wakati rulonu wabaha wakumuringo haruma tabu zokana nonde menru wale wanrua ema ze tabu zinzibunguze shawa kumuri kwa wati haruma mrukongu ju jamanu yafanya direkte ya beba no shao azalimu ju kauroha ana morama uo mjila tizo wakati ukana imana mkomuri ngwelewa ukana azali wakati rulonu wabaha yani hasa ya mandahenge hisao yabo 2024 tsoyi mbujo shakariti harumwa wakati kao ani mwanamkomori nguju kahwelewa yokanga sibanu rikubali ridwambo kana vanu maudu doshawo azali nguju kaurwa ikamtweshele yoka emadhomana wanu kaundu atawa wajabanu ema kaulu wako yamba wakorambia hunu hindi ye warambari fanye kwa jakaza madati ukana vanna dati fulani azali nguju roha eya mwanadamu ngwelewa yokana yabuyo yende rongo okunga jujar kensi vanu ridwamba azali nguju roha maudu na upano veha na ulapiza yorongo kwa mwanadamu ngwelewa kana umlatso wakati yejuko jare kiyo ya lapize ya mbengula wongu tsanza jade mrubure wongu tsanza jala pize mrubure salamu mwana mtukufu turam yabo si rishi yao ze director zinu narelewe yokakariti wakati wakajara mlokana azali nguro maudu mru ya kubali ya jilati ze wakati yejukanza maudu wono kanga botabu harumwensi wono kana zerunga zede swaunai wona kensi ajiprepare banga ba election 2024 basi 2023 nsuona kanga mundu jikoja jahunde ndo muhada yaba ha yadwamba maudu azangu jiko saponsi na mmono ka wana wenji wanja haruma wa PH bano kwa tujo jitoa mwezi PH wanjia bamshukuriyo mwana maturamu yokana mime sana kaya haruma zangu zina tukahelewa mwana maturamu animambioni bano ende akaunambia yokana ewe bahama zenungo zinungo jujitsa zenungo zinkatsina uso skatijifikiri hata sitawa yabo tukana mimi bona benemna yuwa nga muno kajausha gasi ukarisaidie ukana karabatu dhamana kabati madhamana kwa wajabanu wajukwenda wafanye marongo hata ukanga warambu wao ngaroda ukana wende hata basani ngwajima nao na muone waloko mori ka ujuzi manu razidatso ndahe hambukana munyi baraka kajawa para hakaulapiza ukana mwenye baraka kajaripara wonge anisavediri wanuko kwa tiba zima yabwako mwone na mwone maisha yalone dunia ba na mwone hela rwa sasa nyiha na mwone hela rwa tabihao yokana irenzari sise ngozi rikubali rinjaru mapotea jabaya tena aba hanu wanruanu kwa tuone sovama na hao abogarudora ke haruma problemu na nyinga mwanao heli aningabo wakati mtujua mnumra jina shaminga monokane maisha o wanru waeshi wabaha ya dunia kamili
rishandwa shemezao rishokata huno mwenje ngojukodorengwa yotsirungo kwa paro ishia ze problemu izo pia zo problemu za maisha si problemu kanga bonkodo au chao kojo hambe karula nzari njeze wandu wanzo waono hamashinu shiunga wanzo ardi warejei rendera jitarbo problemu ijo kwanza rema hiyo ngujurema hiyo sha iyo kubali yo kanazali kujuka usawatsi ngasaro election ijo kwanza maudu gojo shabra jambo kana shabatu la sharia shindwa jina yo watona za nationalite madhamana walio komori walio hunu watona nationalite za Faransa madhamana zabaracho jiprepare ka kweli ngona ukaye komoringe tabia hao au ngona ke komoringe de swaunai shamu ngona ukaye falikido kana wajambo kana vaningela dimwaza liaru hema no kwa parofanya yawe mtiti ngondo yanjie hitwa ya kubali yende yanjie harumwa pieji maudu kakajia sakomori maudu ndi afungwa nonga mona kwa tsina hata nzia zokawa to azali kwa tsina sharibaku kana yenrongondo tukana la wabu bawe daba la wabu ba emi daba yasa ngurohoje nonga we yabunga wana mahana maha nguono kana wala wadunga henu siku watumweja wavura na wamana watawa wende hula wala jamba jao heli kama mwanamkomori ngwele ukana wanuanu kongwa nzao wahundezi bahi shaunsi wandu kongwa yeshele yao tizamba banjuzi aramu mpangora kanua vanu yoka eze tabu zarema ensi raona corona raona jau hata jerwa sulabaha rambawe zinduzi heya zinduzi tau msada daubi owandu kongwa wanauka azali katsushinda owandu waufanya omwesike mfano harume maranya yoka lewa riwono kemwa daula hafanya tartibu harenge mali hanika ema bahazazi o efotia hao umana wanikiwa riwono ke makati wanikiwa enkuhuija jawa itsumu kabitaka problemu yereo wahuzu eze zemali wazitia haruma ezi emali wanikiwa wafanya kwa tina zisabu zoka washinde wanike yeko morimbendwa hulani ishilereo na jauna jao wenge mimi kamonokana hata wanajukodwa njia upande ukanaza lina lawe ya tilao rijotsa hae sirikali mrengeze vamana zinu ikeaba hainu nyindo mnoma ritashe reo nyindo mnoma ritashe jao hamanda buko ngaramba wenso hele tawa ngarileo sirikali wetsa hamanda buko ngaramba weke mafura ya tawa ngarileo sirikali wa jenayo yokana leo ngamrengawe zemali zinu mweni kandu aminifu wejawe sabote wetsongeza wanuwe profite wamba vanu yensingio jau vanu na rohe banga batabu na singari jokana azalisi ne juko rohe ndia hule mafura azalisi ne juko rohe ndia hule bawa shezo izodo maana zanikiwa wandu waladhimu wataiza nguizo wazadili ile mwanamkomo rake makino vanwalio wenge yole maana ritsahao yokarijuji rijotsaha hawu wana komoro winchini wa haongwa tsahao yokade sirikala bahainu wafe tartibu ya urengeze dhamana zokana bawa lilindwa sirikali hamande mafura wakalinda wajende mafura na rongozi njika unga zilinda ukaunga mnikiwa uaminifu wandu wangu kwa aminifu wejawe sabote kartujwa non robenzao garishao bandhi ya wandu wangu ze dhamana za husu soneleki na jau garishao zengu elizibirao kartujua mana sikarti surplasi shangarisho wandu walilao yokajao na jau ngabo idara zinji ikao ani wanakomori kwa shemezao wadzimano kasirlo hunu irishemeza wakati mwinji yokana mji hamada hunu Marseille rilovanu riona ukana hata mpakada bakarti na konsuili izongizo na wandu wajibi wao yokarienshene mnenu urtikana konsuili na hiyo kena ukiri mrunanze ukana yake raisi mrunanze ukana yatike raisi shausise masulaha ya hatu hokarikena konsuili armensi amwa omji wa Marseille ngiyo muhimu na sikartuele waizo ngarirengawo usiu na faliki kao kartuona na warukongwa risindi hao rejunda renja mo problem wanawe njirilo banu si wasamuna zomba papia paka mnende pari na bunga ngaba jombo kana yekutsotinze bie yanga monoko yo sawa yoka leombra tinze bie ya €100 au €50 yende pari ndia afanye papie na bori chokana konsuli haturi rihi meribu weri sahilishe emeshe hatu yabo ngarchokene mna inu jumotso jiwa hatandi ngarambu wao yokana yensinga bojao sha wandujo urongoa wafanyisha mabadilio
harumasi la plastika warugo zona ukamgizo na uziro katsushida unika wakomori ze wajibu yoka yonde namna mimi niona hao harumasha toshangu shauka leo tsombo kana muhimu na lawe nsuona ko muhimu na lawe yoka lawa ndo ye amani tukoshide zingarendo ngabaromboka bwana komori wasoma shabanu banutsi korengwa yonde mana rwakoje kanga boze vote namna ila warua juha wanjo mijini warone sahini mrone sefikirahe heli ya juko balansi heli yensi aladhi yonde hela rwako ili wala uaminifu haruma imarahia hosoni mwandu kaundu ashemezao kangwa jure ngensi webalie jao shotono kani mrabo kana mwana mkomori hasomo ngana diplomu no yokena utosha ukana ritokubali ukana wemri hasomo lona diplomu iyo di arangamiza arumensi hatu banensi hatu daraja ili yo yende daraja kata mdulona diplomu wakati waziwa yende daraja nganzao mru konge na imani ya hensi inafaliki na honesa rubari na maji waruwa mkubali salamu zuki wangu fakimradabu sha ilo kanale ori chohima banu rikubali wanu watodoja werambio kanabanu na rende jao banu na rifenjao banu azali kujo sabonsi na seme shehenda hata banga si 2023 garando 2024 2024 kaja yabanga rjoba azali kujo rohandi bitsen na bosana kuzinusu kana amini fuzikana jauma doni shazi jazi tambalia heni mrungu wono kana ngonzo umuhimu ya toka rais heni mrungu umuhimu wangu twanzake dhamana shakabati umuhimu yokana ngabo faliki ya honesa yoke mana mkomori garumo uziro hawe maisha ya heyarume dunia hawaru kwa tabi hao na mwangalie wa komori ngamuamini ukana wanru wenji waloha orienshio mkomori ubano enshio rawenshi hulu rawenshi komori mana mrato hima baba ya jivuriza daburi amino Mwenyezi Mungu yoko wazungu wanu ekamrarate maisha hauno kanatikana proje jairate unjini wa hao tojiwa wakau kwa tso amino ungu sisikara aminiyo kana leo mwanadamu kujo ufane kujo da hukumlwa ngaristahamilio ha maisha maziro ikawe mwana mkomori ngu ya yeshi nguye maisha maziro ngu ya yeshi bonze maisha maziro yayo ngu ya yeshi haruma yetsi ya komori na hene banu mkomori hasibabu da sibortonia nzima no keno parokiri rikenia nzima shangeladimo winjini wa hatu riangaloba nurujo shida risahilishe maisha ya hema na mkomori sharitike bahanu bosabote ritike bahanu kwamba natolawa yoka rijokubali yoka natolawa hasibabu faliki hasibabu barnamaji hasibabu uoni wa mruri mwanao usoma dhamane kangu alemao emuwahe daula shaima dhamane kangu alemao emuwahe daula hata mpakada baham wa haruma msajaja na banubira yandrema okemeshanga umaziro ngayo mainga wechau shabuke jatosha inde mane kawo haina nsila dimo bakeze parti politique ini samwa jamanu mabokane mashanga umai kabatsi jau madabanya ze parti politique zanyu nzuri rongoza ha parti nzuri ni kabarna maji ha parti yabo kabatsi uso ukana wana komori waonokana emroina lawe bangaro notsoi shekale uze parti politique zikafanya hazi mwana mkomori hakauhima yambo karabanu mashanga maziro shesa ile mwana mkomori hajukore macho angalie zila parti politiki kanga zirnika uoni gazirnika umorali rangalio ka walandi ajoka dhamana walandi ajoka jao shekale wote yatimibani jamana mabilisa samba Ahmad Mahamudu kajaporoka na dhamana sabado vi rija kajaporoka na dhamana sheyo kajatosha yoke tuodesa hii programu ya Henry yele namna yaona wakaze tabu zilo harumenti ya saidi yao Henry shando chokaraka ya por kana dhamana abonde ramni ketana rudili sengamani kena ukire namna hiyo geladhimwe madhamana wanu wakena faliki nungio muhimu wakena faliki ndio muhimu warejeze parti politiki zao yokangari joke shilio gashiro hao indetsi hatu haso nsipia vanwe kama udwe halawa shatujuru abakari jabona yokanize parti politiki zitabalia kartuzi ona waronesa faliki waronesa barnamaji waloni yo wedweni yo zila tabu zilema we dunia ni tabu zilema wensi waronesa kana banwensi heli liyo anuka tabi hao ngabo jao shanga mwanao kana sisi kasina bwana mrutoi aritendea ngamwanao wakomori mbagali yao zila programu za hao ila namna wajibalia nene namna waonesao nene namna watiao wakomori morali nene namna wasikini yao yensi mwana mkomori yele ukana banu waiti mruko ngwanzo yeziba shawi mruko guskini wensi hezetabu
nguoniso wandu heli ya dunia iliyo ngusaidio mbabi shando kaya karitsuona mruremo emwahe daula dhamana silobonze silodani ulona mtsango huswa komori ilwa komori wamwelewa kabati shando sokana babire bano ngoibire nai wahebanu awibire nro waiwono kaibiri nai wajawa hebanu wambene na lawe wambena rohe hata isababisha maaktivisti wenji wakabanu wajuru kwa tsinkonyo nzima wajuru kani mrugu vanyo mwenyanya wajuru kaya mbana wiyo kwa tujo heli we wanao shado kaya gonsumeho kana sirabo kana weina lawe ba yodo banu walio shakwa watsi haruma fali kilo nzima wa aminio kango una lidori toi kaundo jojatowe emuhaida ula ya renge au aminio yokana zembiorisem rezendao au emahiori yarao sha ngabo mnduri aminio yokatoi haruma sila parti politique riwanao shangono zuki wangu ajimbe swali handika ikobesha kafe nino ya boti kubalukana hayelewa yokai zona mbao zimwelea ngwa mfikire namna hiyo ranzi handika ikobesha kafe shaka jani besha yabwe ya boti sisantokana awaha jimbe swali hanelewa yokabo tishindi tirambua obahanu zenugo ya daraja ya hezenugo ya waswidi yokana jokari waswidi hanugo zinji yokakweli waroka ukana hamu ya hensi shanga muaminukana banu giyo hamashino shiunga wanruka waihalimi haroa mimi kama tondena lime bangu ni rejei hau yanumaratha yode heli rilio sheka kweli zerugo zinu kizona uso nzu amini kema na mkomori hajoka harumwa ambote ya jaba haka tuja tanga da hubi gihamambira balilwani magari shano sukaya mrungo bokara nswata ntirahi badi kutsonzo tirahi shawala wano bana wenaye kamsudungana kabati faliki ebo ngujukaundo sonije ebo marundaka jukobu haje yende mane kao owanruwa jovanu wabajao mruhadea okana miuza banadi vanudea ulapiza leke change hini samanadamu yamba kaulu li ko kalda ujibu wanadamu loto rengwa lilikiwaye lifana naye Yesu raya wenge yonde mana mina kafatartibo pande onu ubire yokana owanruwa mbao kujoro hamaudu zinsi zaba harambara nzi 2021 rambwa kana Desemba de 11 Novembre na muhime mjemone ngujo sabonti irendelea 2023 irendelea 2022 irendelea 2023 gasibanu kartujo ngaroda hubi rijihundu yokana malapizo rijihundu haina mrajabanu ya bemwa yenye kamba na mwangalie ye bila ya he activisti kaundwa himabandra rongoa karuna nzara ngali Mwenyezi Mungu anachorsami shabanvu ya makaulume njambishi habanu franchement Mwenyezi Mungu anajalibu ngwari sami yoka deja sa image ejuko jangaleze image zo maudu gizono sikitifu o wana wajukangaleze image gizono sikitifu wandwala pisa na haku wanja zama lahoni wanja mrongo kao ani bali hata yede inika msomo warirunga wafanyeze komantari banu warenge zidwa zila rikaurumilwa zo banu we mrumshe gamuhujuo ohanyunyi jao we mwanamshaho yeja izo ndizakambisha banu ila tisiasa irirejeza dingoni harumarongo zinji kabla zamangalie imani sandu wenji mrunga nezidwa za hai mraba lupe wai mraba leheli alele sheha haonokana ni profite babana bando bano shono de shahangu njojo shirumia ni usema rindi yanu rajabanu hajala pisa hadeya minsura mndu mjojabanu banu bana inudeya bana initwanza ilumharana tawe sidena mnaiyo yitsideheli wandu wakauwana bana ya siasa ndukadwe jabanu mrabokana yulumharana tawe yenguta na rugo hindi gutawe hemna hanyo aho gutauba wena sidwa gutauba ngojojode yezo ujuka huralazi gotoje hansi za nchayambi ekakujonda mndu tabisha leo ngojonda mndu tabisha maudu mnatijo fikiru kada banu wana jaba nafanya directe na lapisa mndu na dea zamsina di balansi hisa ngabo waeha walindao mndu maudu ngabo yokana Mwenyezi Mungu yojujibiwa mrudu wakatula uo hau haijibu apre wabajao ulapiza jao hunjaza malahoni wabajao hudajao Mwenyezi Mungu ajujaho libi maudu yotsinde heli waroko tsahambana warwale kezenzi yenzi ya hatu ngona bezoya ya ukaya liangalie sheirubi shaima na mkomori de ya mwado ukahena nuko sitone rumbi
ekale onga mina miliari shanja hanerumbi yabantsina uparoshinda wala nensho mina wa hundira likume shekashe rumbi wala nensho mina ongo ka mwanadamu we yene rumbi yaboke ne tomaya okana irumbi deshinika umru mhono mangu irumbi deshinika umru makalima mema sheka irumbi kashitsi katajiri kana mvu yabwe makalima chodonda laga makalima kama fitsi yoka kutine rumbi yabungo jojobude kutine rumbi abukuna bomrumba hino kutine rumbi abukuna usikinia sheini saulone irumbi ishode shiza yawo mhono mwangu deshiza yawo makalima mema deshiza yawo mrongo wakao heni mwanadamu ya jibani mru ya rengeze njema zila zitanganya mbeo mru ene rumbi beka mnazema ngali watukufu haruwa rukondo aritenda banu wamba wa nsingi ombi ya nsingi yo dala madhamana sidwela raia wambogu tabio karaia olagu ngomborongo shakatsina namna kamini shiyao nono kanga garanti yo kawi mru dhamana shara raia wimru toba kalima ba ya usiu hawauno kana madambe olanjo shara dabwanya wehobani yande ya lapis hawamana mbele mjoshina ni mbele lapis izo zambali sha ani wala madhamana wawela dimuza rugozinu watanganya irumbi ili ruonokana bano edhamana wabo yensike tabi hao wanungo hamu mziro ngabo chao shedhamana weheri ruonawe makalmea hai wimrulo nerumbi shahensi yonde mana bokana bana basa wakati rulo nuo kariti wakatodoba kana azaligu joro hamaudu azaligu roho maudu kimojo ne bangu joro habano muzu jao yotuno bahano rilio ngasi wakana maudu garando hana mavoti esko azaligu de ashene nando ye parti politique riwe nao iwana wakana maudu ngejojeri change za tabuzinu maudu ngewana wakaya ezinu ngendo na maudu ngewana kana kartina mavamana ngiyo dahu ye parti politique ngo dahu kamna zama ngali watukufu wanadamu wao heni mrafenjao wakana warate wakati mwinji wamba wakomori rungo rabo zinji wajunru wajimana aba wafenjao paske wondo anraba wajureje hamaze parti politique zao waonoka sanga si 2023 wa prepare 2024 ijuru kai 2024 hao ibiri oka wao kwa noja maudu wajango kana banuri taponyoze parti no wao wazimenye okawajabanu wamba frokome komredi daula haki watanganya kwa jarati hajimbe swali na faridini na barufuna wala wabaki harma ya daula haki hao waona inamna joshinda wao wajona faliki ya honru wala wavura mzima shaende hata kamonao baadhi ya hema activist walobanu kwa waremao nadi ganyiban katsujo hata kamfanya oje ganyiba paskwe emana wareje ilo aba hawambiwa wao doka wele wanai wadabanya ze parti politiki zao wajitia harma ila faliki ya he we mwanamkomori ushamezwa daula haki ni mwanamkomori ushamezwa daula haki yetsinduza hemruo ikongonzwa jarenge yensima udu yokana helinele wao waiwambwe daula haki waikatibanu ka wayazaliba shabanu bengo azali haroha waje mrajina ngabo tabu ya daula haki toba kibala babo yabo iladimu wale waranzo mandoni ka woti nduza daula haki woti nduza wayulone pouvoir wao waraladimu wakenzi waoneze tabu zirima wenzi wakena faliki ya kustarabu wakena faliki ya kihao waishili ane wazima yabo mauru rijodo kana tomaya yokana wayelawa showanruanu wanua jitenge wanuma dhamana mkomori ya jare macho yangalie hamweze parti politique yaone ye dhamana ikawo ndo josikini ansi ulone rumbi ujoshida badilishe mbaro go harma yensi ya hatu shawaja wajitanganya wadapanya ze parti politique zao riwono rasida juzi heda ya bala bana munyi baraka karjarilaha bana munyi baraka yechao bana munyi baraka yabo wala mana mkomori ya jodunga fikra nzima abo ngonokana ngamenyao banule ngabo nongoko nukatso jatengweni ya zamba banile kabengo munyi baraka kajamparani shakuja jojabala mumziki watu razida ujeuze temwanyokana banu munyi baraka kajaripara shaujodaza kakweli we mrukonga nyine ngonokana nganyine rumbisha hensi paskwe ekangonokanga nyine rumbisha hensi mkinisha maudu munyi baraka maudu ya renge kamnyese mgamanzishia yabo rijole ukana banu bese wanruanu muhimu yensike hama amani hawo muhimu ko munyi baraka ndolo mtsiju wanu watawa yodo shindo honjulia wanu yodo shindo haone sababu ya parti yahe
ina mrabie mzima banu uoneswe parti yahe harumwana da mano tipia kabati nyine parti jua wawo heda wamba rongozi remawe ani ancien president Ahmed Abdallah Mohamed Zambi wareme chau kwa do habala wone safaliki wone sajao wo kwa do heya yabo leo mrugono kana wanadamu wanu wansi waruko ngwambao irumbi ngone irumbi shahensi hangwa mbono ngoko jezi na faisho wa komori maudu rionokaba no muhimu ahondu wanu doana komori ngabo tabu jau na jau shau muhimu bo mwibaraka ndabala besola kujukanza kiraisi maudu wa mreme bahewa sale hule besola maudu kujukanza tede wa mreme yabo hata zamba juzi yoka zinulizo mwafanya 2019 kamjelewana heni mrarambiwa tende mwanzo jao njuru kana wenga na tsanuhunu wenga na wailihunu wenga na jao rijuru msaje jao njia shekale onyi wanadamu konga mwanao kana eshilio shoroha njo jipanga namne kao heni mru yaonewe ya nzema nyanya mwani nremane kipolitiki heze parti za hanyu shamdo ridono kana nga mabadili hao fikra harumaze parti politiki za hanyu yokamunyi baraka usoi ngwambo chao vahe barwani ngwambo chao vahe wei ngwambo chao ahmada mabdu ngwambo chao alafu wa komori waduangalia yokangara aminio kaishilio kashiro hao sha ikande namna yenu msije mambo ya komorukana maudu ngujoroha rijihundu karijimana wasi nedu ambazi no mchora wasa hea vanu wejau vanu hulwa vanu lewo mtujo kubalukana mitsi hulwa shawewe kuja hulwa hasababu hindi yenuru ili yo maloli yo ikehunu kabogiza hindi yende manakao mitsi patartibu yesu ala hiyo nibire haku nionesokana wanduwa hao vanweni wakati wonesokana mujoroha maudu vanu jau silene mna bakebarna maji bensinu ni hatu ekanga bonro tsumanza lale wanjiye baye harmensi baina kera dibaka le bayilo kana hujarmensi hatu nafikirukana opande huo sisindria tsibubiri hekia sina shenda gamjiombabi haruma wandu washemezao vanu usu ila namna ya diaspora yokana ngarona wandu wenji waheyao bandizo juye kabati mruju kafenda komori vanu bahi vanu kadha mimi zinsi zambara nzoma ndoni yokaraili zenungo zinu zitendelwa hasurwaya za wandu kongwa wani yao nungo za parti politiki harumensinu zenungo zilaka zinaushinda zende usoni hata na mramie namna mjuko shinda mziye wakanga simu nziani garishi yao wakomwere ndu tsomba kujoda juwe eni ndu tsomba ngodo juye neke ali netskejao no tsukana we mkomwere kujibiwa yalibe hawali shadeila namna hebar na majiwio yandisiwa sevreri wono wandu wada nisi wafanya bunjilio wenda pari wafanya bunjilio wenda hunu wafanya bunjilio sha yesura yawiyo nela namna humparo wandu ketsuni kawandu ani mriajibiwa haumria wana okana yomo ngoni mwese ngokonga jangamiza wa mwensinu bamvi ya wandu ko waniko aminifu hako wa mwensinu kidhama na watende ya ngozi njibana na muone wecho vumba mzima kamru fulani kuotosha mru atawa kuvumba dovi de jukoritende wala atawa urivumba dovi ja wala atawa imana sisi kosuja wakati bengwanga wele wanai juzi bari tijaban sone sekana ziku wangu fakimrada bijau halafama ngabo wajijibilia wele wahama balanga umani wala sikartumbenza wala yesi asahebenyeha wala jau nyinyi wanyi nyitsoka yavo ekanga mumwanyanyanyi abira naye mjaba mumkiritike ebala mana ebala kamsisi asanzima ebala jau no leo ngesika simani sikarudo kana umani sha alama kaulu yabira henamna ila patura ya rakanzari yambe enamna ila ili rijojo uparazuki watu yojojuri para rijojo umpara ma apeli rumambi sha riwono kana zinu rongo kwa jumkini shamaudu wakewasa yanzi ya rumie Afrika msamba kia en generali komsa watina kanga mumani yodekeli ya kisiasa jeru kanga wajabanu wakafanya director wamdea wabaye jau wababanu kadha ridaza hadaza yemono bya fadura dreposi usoma swala waradaza karele okana kabo wandu kongo anzuri kebanu jerdo kama mishindano ya ulapizana no ambajau nruha bahala laswa ziisa
yabo tikandani bire opande huo wandu wadungo vira wamba besebala walangu wamba nao besebala ndawa tirai kajaribu hamba hinu wala kajada hula hamba kadha sha ramba rongo zatu rijibi ya rizamba general okari hada lona ruenji yeri sidi hano ruangabi hunu watina faki mradab kajaparo risindiha shari kabazima rumambana iliwene sakela dhimu ya mbeja bas rizamba shangabo wala warirohora walo vanu rakasinao warirohora warambo kabanjao erendar tsungonda waritina hunu no amba banjao no vote no rengano andro jina no parano simpaka ketsi rudovumbwa wanu nizo pia ridaza risiduku yuka utsudu wakati yotsinde namna ko lazima kama siasa ya ukaupla na sheu rajaba na jambe mndu mzee wayo kabano hunibitiza hunu nisisiul wala uheza ula nisisiul no kila dimwa bahari eleukana kila dimuri shemeze jila mtuma mungwe zetabu zile mawa komori zile mawa yensi irangalie namna je irjo shida zetabu zinzirohe yo komori namna rilio abasainu nemesha maziro lonayo nehele badili hazania nehele maisha kao mwana mkomori amadi zona zamba banu yokane mana leo mnatu jiranga shonde yajitia au yajitika baya au yajivuriza bahanu karusungwa minungu shikamnaza mwangalie maisha ya mwanadamu wakati rulono ngau maziro wakomorwa tabi hao nosiru wakomori bahati nsinu mwe wanungo na babi waungo ona gisho hali karisho nao wanufanya hazi wenji wali wao mukutsolala haunomba mwenje heni wakate maji heni wakati na jao mbriga mwade kuchodola pita libe kwa senga jukanziru sho mwengu waona ewan ramadasi nansi hamadasi nansi fano nasi wongo wanu hindi noga mwanao kazi tabuzire mepia wanwa heze pia zenongizo pia yabo iladi murikarma namna ushindari sikinie riwane namna rijushira rubesade mavamana hatu risaidie fikra risaidie wajukata je maudu ili maudu yensitsola labonsi salam mwana mtukufu Nasser Swali ili entiatu tujola labonsi ili maudu tujola la hifa risaidie yode maana ko risaha ya serikali wafanya taratibu yokana abasa yenu heli zanugwe ziliyo okari wono yokaya emabazazi wahu wanikiwa watolwa mali ya tukachashi wanikiwa wamwende watsahemba hindu ya wandu watsahemba bawa watsenja wakande watsahawaja kujamba kaka bajakereo harumetsumwa hata corona wakereo wahuzu yere seti kawinjia haruma zemalizo amwezi ruko zemalizo ngiyonda wafanya kwa jaju handa wafanya barongo kwa jaju handa watsaha kwa jekreye wadaza zijabahani mndu kutswamba azalinge banu atakuka tabawa kalisi nabo wahusu waparwa mali wanikiwa minu muhaida ulata shiuno zemalizo sila warwanikiwa wanruongwa saboteo ibangara tujoka banu jumoto sabotensi atwatandi ibangara tujoka banu yode mane kaunga bonruele wauna hii kaka mshukuru ye mwanamba bienvenue janamba mshukuru hiyo ba madamba yego kubali ukainsingiwa na tabu bienvenue ngasarwe nsinu ngo kubali katanga botabu ngabo tufanya hazi eziruzi heya yabo tukabo katsambe namna yunu yokahamba banu gasimbe bonisha hula jawa yode hele dunia lumdo karabaraka mwanamba mtukufu kubi muhanza yabaka kwelinga mwanzwensi la dimandreme nambe obahanu zetefo zilio yokana mala fulani kabatsi jau gela dimo mabadilio madhomana fulani ngo wale mevu gela dimo jau esirikali na mfenja wenga rijotsa esirikali au sisindi hako swala hiyo yokana ndogoza husuba wa haujau nekehama de mwana mkomori bwalo makini yokana esirikali ne dwa tsema fura yake makina me serikali na ndo atsa henso hole rirensi ba wanu wanikwase dhoma na zinu kwa saboteo nungo tuka sababu yani rije wa komori wadoba garfo hanzaya na risonziani na rambejao serikali rijo na warengeze dhomana za husu embereo za husu jau bondu wanu wanikiwao kwa saboteo karnojo hambaka kwa jahuza wahuzu shakartu jua baada wahuzu wafanya walize mali yewafanya wano walazimu ruko madasinu yende mane kao karparao hajiku ke serikali rangalie rekebeshe za idare kao wakomori kwa shemezao yodo bandu relio choko azalia lawe
kabo election 2024 wanzo maudu wajiwarengensi na mkeradhi mrejezeze parti politiki zanyu mwende mwaone namna yofanya mnikawarufaliki mnikanubara maji rione rirensi zanongozotokana na rendera shemeze na rende hunu bezo zambwa wandu rizamba warua nokabati marunda ikawo yafanyishia sha umuhimu haza ngozinu zende hata bazi njia muplefusheo wejau wemrumshe webwiti wengaruju wao izo tinungoko wanarungwa manda wao wanungo na bezo waduishia kama ndu wenji watolaze ngo bantu ngabo hata wakaza fanya rogo wabeshonro hauza tabaziwa ewa warende warudanda kando banu mkomori hansukana bundu banu njorende mwana manai dekatsin to video dekatsin sababala yejao dekatsin sifenjao harma yerezo soso mwana mkomo wesilamu gojola la ufe maudu rambatsira nene nai utsisona mwayanyu hoba kuti nasi garzabo banadi yokana karna ushida rende hamdu mzima yawole ukawono kemruoi mrutozola na mwanyanya mru efalikeke kasawa wayenda somo shizungu asomo sharabu wayaja mudu wayaja mkudu ni mbabando ele mtazendo la karno paroshida rikesawa yawike tutsongeza yokamraji panie yokangujoba napa yapo mwanya sheo hawe mtoeze nguo haye mlapi yenge tukufanya rwende abaha hufanya kwamba hude hurumradini maana kama hii dua shotofanania shitoa wenge mafikirukano upande huo sitoweza korohoni sioneseza fikira zangu husu ya bwana yenu wenda natimizi kamkomee mwanama mwanama mtukufu maana la ramba rodo tukuzana Ibu Black ilintimizi message tikati vuriza juzi kambilini nanu tena yokana gabo wasa ujoka Ibu Black maudu yokana wakomori insanki ilishani mrugu tsangwe fikire ha heni mrugu toizi lo hufubani heni mrugu toizi ro nao heni mrugu toene mnarendao garuwa nao watukufu yokana garibelelewa hani ribeliliana hani hata rikabanu rwamba balamre udanza pasha komori balwa fitunu mru doalo komori shabanu hali aro birane zipande walwa kaja unarende nsindwa jina babese mrugu tojo birane mne pande anje hunu yodela rokodo hamba sharibale rohombi la tari wasuli shabanu na minga mwaminukana bano komori doana damu shatsinde yensi nawe uyu lokomori hawizembi joka komori hawero hombi joka komori yende rohombi joka hono kwa nadamu dala wao leuro no manyasi hajaban nyoti pia njua riesh rishia yokana ola hapia jewa ho jarmentinu habaliwa ujabanu holi hoyende teti ya ladhimu ya jabana jaheze warengwa wandu watilwa ya tuwa jua wakati uhisa iladhimu ya jipresente ilia seza hajundu kana wandu walaka tuwa jua mkwanza Ibu Black yafanye sijona meswala nurirensi benu sikomtona video zelawa Ibu Black ebanu wayende ya jahunu hayeche ya tusazahe ebanu karitu jibiwa mwanadamu ani mrarenge mwanyanya mru atojabana tudu mtafunyenu siku bengwa bangu ni kwa wasuya shazuri isa yokani jebanu banu Ibu Black karadhi baki babanu jao banu wengwanzo mutikubali bahewa saya banu wewe ugaruhanzao baki ebanu je ngamanzao ende ajipresente ile yatujo yatiparo jaban sana yafanye hata zemko sibandaya garishi yao kanga bombo jao ngabo jao ebanu afanya hajaban hajonza fanye emana relewa ukawa wenji kwa shemezao namna hiyo dorjoka haina mru mhezaji wakabanu winjini wa hao wajabanu wokwa shindo endela tena yokahunu se normali ritendele yokana hunu mrejo batasukudu bahazini ya mpaka mfomwensi rende bala kabokumbi haunga mbatwara eni mrende shelele jimbo ya paroli heza rende bala bahizise bala shaka batulo na wakata jado hula sede ya mru ya wemba nungo de kamleo amamruja ebana mshatu samra yokana leo mrazo fa imna jibwa shughuli mrazo fa imna jibwa shughuli ndio mwene samra hawende one sasa hauri dhana wao yani yode undu ashindo beseye wabaki mbabi shawala duheza za twarabu wakawa jabanu balabahi ye hasa jabanu mkinishanja hemesha marojina mkinishafa jitihadi aje ya jasurti sata ya he haju yesimudu juo karsu jua sha yeye ho jabanu
tsukabano kajonza sezahe tsukabano hajonza tawe shawe mruka hasinga manyiwa ihajofanya lazima baki yangale nuko zirwa jina zifamiza hingi zo hunu genu wajomba he hunu ujoba katsemesha mano jina yadoheza yafanye yende yajipresenta se Komori abasi Komori nonga mwana ukale muheza ajar mwensi weka ekadodungwa yoka hunde nongo karajawana ranzi 2020 2004 2005 gabumbira kodoni hama jobanjo yendo bi arumwese za serikali za kayabo bengwa baka mtoto ndo zamba ya kayabo hata njia arumwese to jimbo la Ahmed Adogo Mohamed Sambi ya hamsini hambe hadahu ya mhezi zambavi hamfanya taratibu ya hemesha hamfanya taratibu kaya heju no hamhezi za uro pouvoir ba jo banaba kyabo le jimbo kilo yabo galichongo msifu hajuru ajahunu hajahunu gwelewe system ya hunu yokala de mafanya mbahazi ya yeshire mrumisha no wana kendo siku hatomna jimbo hajafanya jao abuba haukartujo hafikirio mkinishia maudu ya kimtaalamu haju hana elia kaya shawoti pia ngwaro mensinu yabona relo kana heni mruge neridiki ya hahe rirensi uniskurtu reja heni sukibu black bensi njema yabungu heni sukatu hezo ale fotobar za Komori ibu black ebana rende kubanka mjambo kana habala wanruja una hibi mapesa tawa shawe mrukongu hezo hajamwe nsinu habaliliwa wakabaliliwa haizila taratibu yafanyeliwa hajundukana yebanzende bala kanoni kwa aminifu tena geneze famiza mkinisha kensi zonu kwa prive kensene famia baka banholio kawende bakunoni kwa aminifu keruba kibanu maisha ubakineze miziki zao mkinisha helewa habakene famia izamenyi hadazi shabunga wasagiru kachosia ibanuga manzo ase Komori mumuhansi za Henry endo yarenga Komori abasi Komori msile kiri hutawa sazao esedi afanye muhansi za Henry yanzwende yarenge Komori manzo ase za karansa do kana baraka rado baki na suije kao ngajurni kafaliki ziribwe macho zirnike msomori rielewe rike bazima harmonongo njema sharitsodo jahani sarjuna mwanya sinabano gortso habana rimshaishi rimlapize rambe jao hata ngabo komateri na zona juzi wanru mlapize au jao bano arende eben sabarindi releo beni mrugene duro ya hahe ini mrugene nemna nzo ya shemeshahe kabati mrede msamiza katso do heza yende bana mimi tikandani bire haufubi ikesto hiyo yokana rensi bakanga bomba ukana banu ibublakuka komuruka uheza halafuka kweli ngombe meshanga umema ujoko baki kamumrati mtimtamwa siasa bakaja poro habani ambago nzodobi kaja poro njamani njamwa siasa umwana mkomori ikatsa uwaya bakaruma miziki atijamwa siasa izo ndizo yatsaua ritsutsu hatsukana hata ndrovi jobelwa Komori jabanu yabupaka ndrovi la rihimise ila wazali eyo ndrovi yo hindri gamaro lo Komori kwatanu koza sesa kotuzitsa imruwe miziki geneza hengwendo yabo tsimpaka rimtsanganye na zila rwano nizo bazinu ritsawa wasiri jabanu rudofanya siasa yahatsa uwaba kama miziki riwone mruko hakabala hatsawa siasa hajabanu ngwambo kana mimi ngamanzo azalime yamoroke meshango mema mamono je kujitamko ujire mwefuba maulu ajabanu wakati no yodurwa yahe hatsawatsi eshulaba hatsawaje hono yodurwa yahe bengwa mruko hakambe meshango mema mwanzo azali mwanzo hensi mwanzo yodurwa yahe hajabanu gerje bluwa bamba beide chwambwa mbabi shamra mandu yakala mwezi muziki yatuparonja masiasa yatuparo tsanjao yatuchaka mwezi muziki za leo ya jabanu rijeri msanganya kabo onokemesha ya Komori ngao mema hu abango taworende no na tunde zabari yatsuhenda kajenda sababu rugo fulani hawaba habengo hamba tsuhenda ba ubakene familia so tsipyanga susina zifamiza hatu hatsaua watukufu ekatsinja naye suala hiyo kamtsama nane suala ya mwandoke onde animisa banga mtsama hini namne kao tsibiri banu keso kananga monokana tsirongo waki namna itabisha mru kamtsama mitsudo jabane rongwa neda mru amene lapiza mru shamu jabanso nesazo fikira zangu kimwana mkomori yende mani kao kamtsama amarabiri kanga monao kana ngabo mahala nabira nayi auna bira hau zero
bananja jabanu jeken sindo dawaru sat jabanu janone sezifikira zangu watukufu wa Komoro ngari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Salam, juma njema ya khair na baraka na maisha mema. Hasron sikamu wabenze. Assalamu alaikum.